Haji dia pakai ke bah dia mentang apa ke house ke bagi porlok nak kalian yatei imi no naka house bahadu mentang ngadang confuse ahlor ka ikan uri ngan suka ban brief kendian bahadu mentah isnong kitau hidong baper hidong baper kim don kanu ka administration rules bagin trikam hagi dorbar sinong hagi dorbar dong hagi seng samla hagi seng longkli nila atem mensua banwanra daga village admission bill kabarong very lengthy tendai namar kidon katu kani ki observation ibangi ma asyu ya gaban nang perkhat ya gitu ki jinat baro ki badon haka PAP ka isi hadin bakala study bahaya ka ilaka administration art kakandai spa kandai puwe kapala thau na ka paragraph 3F kapala mention ru ka 3F ya ka village administration ka executive committee ka shim ka rai ban beno no ya ka jinga dei berka administration ki shnong katu kan ne ki bentai ki bakongsan ha ka ni ka ilaka administration amendment bill arhajar apply but hamni ngabsu ya kador barsnong kador bardong kaseng samasnong kaseng longkmi ya ki rukom trikam ki jomki ngabsuru kabagi ongka social vigilance committee lada piong ba deputy CM in charge ilaka uklem clarify point wise kan stand kata bahap bangla don bor lada nakalang jonga kum deputy CM in charge ilaka point by point la clarify kim don shu dagawai pat ka argument ya ka clarification jonga small example ki ong ba kumnu phi amendment ya ka section 6 kabaide bakajing aibor naka tribunal saka isi bapli ki bakla haka section 4/5 patho ba naka tribunal lar pepim hun lek saka isi kadba ya gitu ki complain shuma ka kandai spa kandai buai ka section 6 ka aibor lut haka tribunal kajingmur kan ka amendment kalong yo darang don ki complain shua ka kanai spa kanai buai boleh ngan ai bor tang haka tribunal le alang no kumbale ya boro ka section 6 ta kadang isu amen ba kumjuro wat gitu ki complain shua ka kanai spa kanai buai kamde isu hatang haka tribunal lada pila rai ke tribunal dapi mun wan biang saka isi kumbale ai gibai ta aturu kim ton tisu da kumboi kirais yang ya ka baga Appointment and Succession of Chief Amendment Act 1959 ka khamkran ya ka paragraph 3G kalong silent ngaong yeki ka kham koridor ban su simbe ya ka paragraph daga title sendon ke ka paragraph 3G ka mudo Appointment and Succession of Chief and Headman kamu la clear am bagi simbe na kai 3G tapi mula ban kata apa dia kat 3F clarify lah syai Lapan syai tu bah kabangi pas akan nanya amendment Appointment and Succession of Chief Amendment 1959 kadi nak 3F nak 3G nak bantuat siak administration taruh kira syai point wise Henry ngasui ba tentang kadika drama Henry isutu bakadika mudur mapi till now
no administration rules additional. Senglong kami katu contribution jongki, no rules. Seng samla katu contribution jongki, no rules. Issue certificate, no rules. Kawai ke certificate used for multiple purpose. Kaju let siapo DC office for kinu kijing don kam. Kaju let transport. Kaju let DC council. Ka certificate kadong very specific purpose. Kenang ma ngai fi small example. Ubawan pule hang ni hari kasih jongi. Usaha tang kajing pule am. Umla ban klaim barok hoi. Unong bela migrant laborer. Ukut tang unong bela am. Enjoy gibi right. Until and unless wada ulah di Indonesia berperang ni. Hari hadu mentah only single certificate. Tianrei, I don't know, nama kanu katau. Ba hakapakut yang ban pas di komiti. Ladai ki point baru ki bapirais, lais ni hadin bapira pule. Nilala ban clarify ban satisfied ya fi. Bidang I tahu pada ia kajin kerki kata kalong not justify. Let's say kita nak jong-jong pelak kumpang keren bilian mentang. Oh. Tapi don kanu katiaru ke internet baru kaitin bisnis lut. Anyway, kamli ni kata kadika berkom berkat ke jongki. Tenring ala ong yaki ba. Kandon sakat heart amendment. Kandon sakat food amendment. Bring all the points and discuss. Then they come balong menta we are very sorry. Bagi sinong kitrikam klaim kanu ka ansin rules. Natraw ni klaim compromise kini kakam. Ngaya syakman baban pasi kini. But sian ngin sa submit siya gubernur lang baka DCA. Kabalik sa ngila man discuss siya ban pa siya gubernur. Kita kilong few points ka ba nga baban pun siya pi bagi pa ba kinom sutu baklayan kakam.